Welcome to English Fluency Center. Muhawe ikaze kuri shene yitwa English Fluency Center. And today you are with your English teacher Jean de Dieu Uwingabiye from Rwanda. Uyu munsi muri kumwe na mwarimu wanyu bakunda ariyo ngewe nitwa Jean de Dieu Uwingabiye guturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Today I'm going to teach you passive and active voices. Uyu munsi nkaba ngiye kubigisha isomo ryitwa passive uvuga icyakozwe n'umuntu and active uvuga uwakoze igikorwa. Transitive verbs have both active and passive voices. Inshinga zihagije nizo ziba zifite active na passive. Example: the lion killed an animal. Intare yishe inyamaswa. An animal was killed by the lion. Inyamaswa yishwe n'intare. Here, active does the action. Hano active ikora igikorwa. The lion killed. Lion is the doer. Lion niyo yakoze. Killed nicho yakoze, kwica. Good. And in the passive, we begin by the thing or the action that was done. Muri passive, dutangiza igikorwa cyakozwe. Understanding active and passive voice. Dusobanukirwe active na passive voice. First of all, verbs and voice. Mbere ya byose, inshinga n'ijwi. Voice is the form a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. Voice ni imimerere. Inshinga ifata yerekana niba ruhamwa y'inshinga ikora cyangwa yakira igikorwa. There are two types of voice. Hari amoko abiri y'amajwi. Active voice, ijwi rikora, and passive voice, n'ijwi rikorwa. Active voice, ijwi rikora. Active voice indicates that the subject of the verb is acting. Iyi twita active voice yerekana ko ruhamwa y'inshinga iri gukora. Because the subject does, kuko ruhamwa ikora, or acts upon the verb in such sentences, cyangwa ikaba ikora muri iyo nshinga iri mu nteruro. The sentences are said to be in the active voice. Izo nteruro bihita bivugwa ko ziri muri active voice. Active voice. These examples show that the subject is doing the verb's action. Izi ngero zirerekana ko ruhamwa irimo gukora igikorwa cy'inshinga. The dog jumped onto the boy. Imbwa yasimbukiye cyangwa yarasimbutse igwa ku muhungu. The boy is a subject. The boy ni ruhamwa. Reka tuvuge rero interuro uko imeze. The dog is doing the jumping is the verb. Iyi the dog ni subject ni ruhamwa irimo irakora igikorwa cyo gusimbuka. Uko gusimbuka ni inshinga. Christy will give a book report to the class. Christy azaha igitabo cy'imimuriko ishuri. Christy is a subject, is doing the giving is a verb. Christy ni ruhamwa, noneho kiriya gikorwa
cyitwa is doing ari gukora ikaba inshinga. The computer ate my paper. Mudasobwa yariye urupapuro rwanjye. The computer is a subject ruhamwa inshinga. Is doing, the eating is a verb. Na inshinga yo gukora ariyo eating ayo kurya ikaba inshinga. Let us look at passive voice. In a passive voice sentence, mu nteruro zirimo passive voice, the subject and object flip flop. Ni ukuvuga inshinga icyo bita ruhamwa y'inshinga subject ndetse n'icyo cyuzuzo biragurana. The subject becomes the passive recipient of the action. Ya ruhamwa none ikaba ari ihinduka igiye gukorerwa mu gikorwa. Because the subject is being acted upon, none kubera ko none ubu ngubu ya ruhamwa igiye gukorerwa or is passive, nibyo bisobanuye, such sentences are said to be in the passive voice. Bene izo nteruro nibyo zivugwa ko ziri muri passive voice. Passive voice niyo dukomeje. These examples show the subject being acted upon the verb. Izi ngero rero bagiye kutwereka uburyo ruhamwa irimo irakorerwa n'inshinga. The boy was jumped on by the dog. Umuhungu yasimbukiweho n'imbwa. Boy is a subject. Was being jumped on is a verb. Boy ni ruhamwa y'inshinga. Was being jumped on ikaba inshinga. A book report will be given by Christy to the class. Igitabo cy'imimuriko kizahabwa Christy. Kizatangwa na Christy agihaye iki? Ishuri. Report subject will be given ikaba verb. Ruhamwa ni report ubu ngubu muri passive. Kizahabwa ikaba verb. My paper was eaten by a computer. My paper was eaten by the computer. Impapuro cyangwa urupapuro rwanjye rwariwe na computer. Paper ni ruhamwa ni subject. Was being eaten ni verb. Reasons to use the active voice. Dore impamvu zituma dukoresha active voice. Most writers prefer to use active voice because it is more direct. Abanditsi benshi bahitamo gukoresha active voice bitewe n'uko iba ari iy'ako kanya. Compare, ngaho gereranya. Active, uwakoze noneho. The waiter dropped the tray of food. Umuhereza yataye hasi isiniya y'ibiryo. Passive, the tray of food was dropped by the waiter. Isiniya y'ibiryo yatawe hasi n'umuhereza. Reasons, dukomeze. The active voice is less awkward and clearly states relationship between subject and action. Iyi active voice ibaye itengushyemo gake kandi ikaba hano igaragaza neza isano hagati ya ruhamwa n'inshinga. Compare. Passive. Your request for funding has been denied by the review committee. Icyifuzo cyawe cyo guhabwa inkunga cyahakanywe n'akanama kabisubiramo. Active. The review committee denied your request for funding. Akanama gasubiramo ibintu kahakanye icyifuzo cyawe cyangwa kanze icyifuzo cyawe cyo gusaba inkunga. The active voice sentence pattern propels the reader forward through your writing, thus avoiding weak prose. Interuro
ya active, interrogative bita active nababwiye ko iyo uvuga ukora igikorwa. Iyo tuvuga uri gukora igikorwa biba byitwa ikintu twita active voice. Interuro irimo active voice. Icyo gice nyine cy'iyo nteruro kigaragariza neza umusomyi, biganisha ku nyandiko yawe. Wowe ibyo wiyandikiye ubisoma, wowe ibyo wanditse umusomyi bimuhereza inzira yo kubinyuramo. Thus avoiding weak prose. Ku bw'ibyo akirinda kubivuga nabi. When to use passive voice. Reka turebe noneho ni ryari twakoresha passive voice. In general, the passive voice is less direct. Muri rusange, passive voice ni gakeya ihita ikoreshwa ako kanya. Less forceful, harimo imbaraga nkeya, and less concise than the active voice. Hakaba hatarimo amakuru akenewe cyane kurusha ayo muri active voice. Use the passive voice in the following situations. Wakoresha passive voice muri ibi bintu bikurikira, muri ibi bihe bikurikira. Use passive voice when you do not know. Koresha passive voice iyo utazi or do not want to reveal the performer of an action, cyangwa udashaka guhishura uwakoze igikorwa. Use passive voice when you want to emphasize the receiver of an action. Koresha passive voice igihe ushaka gushimangira uwakiriye igikorwa. Examples, ingero: awkward passive. Ni magambo n'uwo ni nka passive igoranye. Awkward ni ikintu kigoye. My bicycle was painted by John. Iri gare ryanjye ryasizwe irangi na Yohani. Deliberate passive, noneho itagoranye, yoroheje. My bicycle was repainted. Igare ryanjye ryongeye gusigwa irangi. The performer is not mentioned and the emphasis is on the bicycle. Uwakoze ikintu ntabwo avuzwe kandi gushimangira kuri iri gare. Form of passive voice verbs. Imiterere ya passive voice cyangwa se inshinga za muri passive voice. The passive voice requires a double verb. Passive voice isaba ko ukoresha inshinga inshuro ebyiri and will always consist of a form of the verb to be. Kandi buri gihe izasaba kuba igizwe na verb to be cyangwa se inshinga kuba. And the past participle, noneho participle passé, usually the en, ed and t form of another verb. Ikaba igiye igizwe n'iyi misozo na, da na ta z'izindi nshinga. Example, urugero: active, John baked bread. Yohani yokeje umugati. Passive, the bread was baked by John. Umugati wokejwe na Yohani. Was is a form of the verb be. Iyi was ni imiterere ya verb to be, ubwo ni past ya verb to be. Writers should be familiar with the forms of to be. Abanditsi bakwiye kumenyera imiterere ya verb to be, often called linking verbs. Akenshi yitwa inshinga ihuza, so that they can easily identify the passive voice in their work. Kugira ngo babashe kumenya neza biboroheye passive voice mu gikorwa cyabo. Review the forms of be. Dore rero tubasubiremo verb ya verb to be iteye: am, is, are. Ibyo ngibyo biba biri muri present.
bivuge ko iyo am igendana na I am, ndi. Iyo is igendana na he cyangwa she na it. He is, she is, it is. Naho are ikagendana n'izisigaye arizo you ivuga wowe, you are cyangwa twebwe, we are cyangwa mwebwe, you are na they are bariya bari. Was, were ni past. Was ikorana na I, urugero I was, he, she, it was. Naho were igakorana n'izo zindi zisigaye ariyo wowe, you were, we were twebwe, you were mwebwe, and they were. Be nanone ivuga kuba, ubwo iba yaje iri kumwe na future imeze gutyo, akaza being igihe biri gukorerwa, akaza na been igihe byakorewe. Note the forms of to be. Hano ita cyane ku miterere ya be. In the examples of the verb, muri izi ngero z'inshinga, to kick in various forms of the passive voice. Kwigizayo cyangwa kureka gukoresha imiterere itandukanye ya passive voice. Tugiye gukoresha iyi to kick ivuga gutera ishoti. Is kicked ihinduka had been kicked. Is kicked itewe ishoti. Had been kicked yari yaratewe ishoti. Was kicked yatewe ishoti. Is going to be kicked igiye guterwa ishoti. Is being kicked irimo guterwa ishoti. Will be kicked izaterwa ishoti. Has been kicked yatewe ishoti. Can be kicked ishobora guterwa ishoti. Was being kicked yari irimo guterwa ishoti. Should be kicked ikwiriye guterwa ishoti. Form of the passive voice verb irakomeje. Often passive voice sentences will contain by. Akenshi uzasanga za passive mu nteruro za passive voice harimo by, phrase indicating who or what performed the action. Igaragaza, iyo nteruro igaragaza uwakoze igikorwa cyangwa se igikorwa cyakoze ikindi. Passive sentences can be easily transformed into active sentences when the object of the preposition by is moved to the subject position in the sentence. Iyo tuvuze passive sentences biroroshye cyane kuba wazihindura mu nteruro za active voice mu gihe subject cyangwa ruhamwa y'inshinga ari y'indangahano preposition ni nk'akarango. By yimuwe ikashyirwa ku mwanya wa sije mu nteruro, wa mwanya wa sije yari irimo cyangwa se ruhamwa yari irimo. Dukomeze. Examples, ingero. Urabona passive hano bivuze ngo the cookies were eaten by the children, bivuze ngo biswi zariwe n'abana. Active hano uravuga ngo the children ate the cookies, bivuze ngo abana bariye biswi. None ureba na hano the tunnels are dug by the gophers, imiyoboro cyangwa se imigende iri gucukurwa n'aba bantu babigenewe cyangwa se bacukura. The gophers dug the tunnels. Gophers barimo bacukuye imiyoboro irimo iracukurwa. Dug noneho yaracukuwe. Reka turebe noneho imyitozo. Directions. Change the sentence below to the active. Ngaho hindura izi nteruro muri active voice. The statue is being visited by hundreds of tourists every year. Statue irimo irasurwa n'amagana y'abakerarugendo buri mwaka. My books were stolen by someone yesterday. Ibitabo byanjye byibwe n'umuntu ejo. These books had been left in the classroom by a careless student. Ibi bitabo byasizwe mu ishuri n'umunyeshuri utagira icyo yitaho. Coffee is raised in many parts of Hawaii by plantation workers. Ikawa iterwa mu bice byinshi bya Hawaii n'abakozi bahinga batera imyaka. The house had been broken into
by someone while the owners were on vacation. Inzu yaratobowe n'umuntu mu gihe ba nyirayo bari mu biruhuko. Now, change the sentences below to the passive voice. Ubu noneho hindura zino nteruro muri passive voice. Children cannot open these bottles easily. Abana ntibabasha gupfundura aya macupa biboroheye. The government built a road right outside her front door. Leta yakoze umuhanda hafi neza unyura hanze neza y'imbere y'umuryango we. Mr. Ross broke the antique vase as he walked through the store. Bwana Ross yamennye ivaze ya antique cyangwa se ya kera ubwo yinjiraga anyuze mu iduka. When she arrived, the changes amazed her. Ubwo yahageraga impinduka zaramutangaje. The construction workers are making street repairs all month long. Abakozi b'inyubako barimo barasana umuhanda ukwezi kose. This is the end of passive voice. Iyi niyo ndunduro cyangwa se niwo musozo w'iri somo ryitwa passive and active voice. If this is the first time for you on this channel, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, don't leave without hitting the subscribe button down there. We kugenda udakanze aho handitse subscribe aho hepfo. Like, share and comment. Thanks for watching. Mwakoze kutureba. Tata for now. Naho ubutaha.